Namhlanje sizokhuluma ngo-Fiston Mayele, uPolivka kanye noMihlali Mayambela noFaisal Salum, okungabadlali esibaziyo ukuthi bafunwa i-Kaizer Chiefs. Before siqale sicela usubscribe lapha kwi-channel yethu. Nathi sokwazi isikhule ezi-page, yabo, nawe uthola iy'ndaba zisashisa. Okay, asiqale lapha ku-Fiston Mayele. UFiston Mayele asemancane kakhulu amathuba okuthi aze kwi-Kaizer Chiefs, yabo. Njengoba sazi ubhuti wakhe uke wakhipha i-statement sokuthi uFiston Mayele wathi cha, angeke asawadlalela amaqembu ase-South Africa ngoba i-Kaizer Chiefs yake yalithola ithuba lokuthi imsayine kodwa yamchitha, yathi usemdala kanti futhi le mali ayifunayo iningi kakhulu. So ngalokho uFiston Mayele bathi uthe cha, ngeke asawadlalela amaqembu ase-South Africa. Singazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani leyo nto ngoba unamahlebezi ukuthi kungenzeka ayodlalela iMamelodi Sundowns. Ngiyasaba-ke uma ngathiwa udlalela iMamelodi Sundowns ngoba ayikho into esobe sayidlalela kwi-league, sobe sayidlalela nje ukuthi sibambe o-number 2, yabo. Ivele i-Sundowns iqinile kumanje, cabanga isi-eda uMayela kwi-squad sabo kuyobanjani, yo. Kodwa-ke ileyo i-statement saFiston Mayele ukuthi cha, akusi statement sakhe kodwa kuzwakale kusho ubhuti wakhe, yabo. Asikabi naso isiqiniseko sokuthi ngabe leyo nto iyiqiniso kangakanani, yabo. Size lapha kuPolivka, i-striker lesi abasifunayo, yabo. Inkinga le-striker lesi sisadlala laphana and i-contract yakhe ayikapheli, yabo, ayikapheli. Yize le-striker bake basifuna before, yabo, bangasithola njengoba sebenza second attempt njengamanje, yabo. Sebenethemba ukuthi kungenzeka basithole kodwa kusafanele basi-buy out from i-contract, njengoba sazi-ke i-Kaizer Chiefs ukuthi ayizwani kahle kahle nokukhipha imali. Into nje ikhiphisa imali iba inkinga, yabo. So sinethemba lokuthi mhlawumbe kungenzeka imthole lo mdlali njengoba siney'nkinga lapha kwi-striking department, yabo. Kanti nangapha noMihlali Mayambela, yabo, bayikhiphile i-price yakhe ethi 4 million. Asazi-ke i-team yethu bafethu ngoba ibuye ingafuni nemali izokwazi ukuyikhipha leyo mali leyo. I-price tag kaMihlali Mayambela iphumile yathi 4 million, yabo. Sekuwukuthina-ke manje ukuthi senze njani. Ayi, ngiyasaba-ke mina bafethu ikhosi lethu kodwa u4 million is not much, yabo, is not much. Bangamthenga, yabo. Bese siza lapha bafethu kuFaisal Salum, yabo. Faisal Salum ngiyayisaba-ke bafethu, i-price yakhe iphumile naye yathi 9 million, iphumile yathi 9 million i-price kaFaisal Salum. So manje umbuzo wakho ukuthi labadlali i-Kaizer Chiefs ingabathenga yini bobabili, yabo, since uzohlanganisa lo 4 million no-9 million, yabo. Malini leyo? Mhlawumbe u-13 million, yabo. And laphana ku-Nedbank sawina abantu only 7 million, yabo. Lokho kuyanginika ithemba ukuthi kungenzeka sibathole, yabo. So nje angazi bafethu, angazi kodwa nje iphumile i-price kaFaisal Salum u-9 million, yabo. Since kungasithi thina-ke sodwa-ke esimfunayo uFaisal Salum, akusithi thina, akusiyo i-Kaizer Chiefs kuphela emfunayo uFaisal Salum. So nje bafethu angikho kahle but akwesilinde sibone i-management ukuthi yenze njani since izo-announce kahle nge-1 July ama-signings amasha, yabo. Kunamahebezi vele kulokhu kushiwo kuthiwa khona sebesayiniwe khona abanjani but-ke singeke sithembe yonke into esibonayo la ko-social media, yabo, because njengamanje abadlali esaziyo ukuthi ngathi sabasayinile for sure yilaba ababili abasuka kwi-Pirates, yabo, uMonyane kanye benoPaseka Mapho. Ibona abadlali ngathi singaze sibe nesiqiniseko mhlawumbe sokuthi isibasayinile i-Kaizer.
abanye asikakabi nesiqiniseko esiphelele yabo, kusamahebezi nje kuphela okwamanje, but kungakuhle bafethu if singabathola labadlali laba yabo esilinkwe nabo njengamanje u-15 Mayele indaba yakhe bafethu ayish angisafuni uyifaka kakhulu ekhanda yabo ngoba kune-possibility eningi ukuthi angizi yabo noma 2 years eSouth Africa isigcino ngathi uzophelela kwi-Sundowns because we know i-Sundowns ayidlali ngemali iyayikhipha imali ayifani ne-Kaizer Chiefs yabo. Umuntu osengasisiza-ke mhlawumbe singawuNabi because bane-relationship noNabi uke wamcoacha before yabo sekungayi leyo nto i-advantage esinganayo ukuthi simthole but nje mancane kakhulu amathuba ukuthi simthole uFaisal Salum yabo. Ingakho sebevele bafocus ngapha ku-Polivka yabo. Ungahamba nawe uyomsesha umbone yena u-right yena yabo yize engakabi i-striker esi-wow yabo but then uyakora yabo mawubuka amavidiyo akhe laphana. So nginethemba bafethu at least sithole yena yabo. Kunomunye omunye futhi owase-Tanzania i-striker edlala kwiSimba yabo but-ke ngizobuye nendaba ephelele ngaleso striker leso naso ngathi uyasifuna futhi uNabi yabo uyasifuna futhi uNabi singale kwiSimba leso striker leso. Ngizobuye nendaba yaso mase iphelele kahle sengenze kahle research ngathola yonke into ngayo yabo. So cela usubscribe lapha mfethu nathi sizama ukuthi sinyuse i-page lethu uzokwazi ukuthi nginilethele kahle iy'ndaba zisashisa. Sure, to the next video bafethu.